kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi sibe hlangane sonke ngalendlela esihlangene ngayo la. Ngiyathokoza kakhulu ukuba sekhaya kwaNtshatsha untsha wokuqala uno N owesibili akanayo N ukwaNtshatsha hayi Ntsasha Ntshatsha bathula umnikazi wesibongo bheka phansi ukwaNtshatsha ayike asidlule lapho isibongo esijulile silikhuni ake ngibone abaqhamuka phesheya kwenqiba abahambisana nalesi sibongo ngiyacabanga inqiba siyayazi angithi baphamisa izandla baphuma phesheya kwenqiba phesheya kwenqiba niyawukhohlwa inqiba phela noma inqiba noma inqiba ke kodwa bona kuyafana ukawubhali abaphamisa izandla ngifuna ukubabona awubaningi kanti hayi kulungile ufuna ke ngithi kuthetha kancane yabo ndithethe khona nje ndiba kakuhle ngizanixelela ke ngiyithetha le sithi ngizawuquba ke isiZulu nolimi lwale phesheya kwenqiba isiXhosa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sihlangane kuhle kumnandi ekhaya kwangathi uNkulunkulu anganibusisa ke nonke sizocula kancane sisiyezwini lenkosi sibonge bonke abakhona abangagayelwa umphako usho njalo uDudu angizange ngimemezele ekhaya lezi ukuthi ngizala kodwa khona abantu asebekhona nje khona ngishaba segoli khona la angiyazi le ndaba yabona ukuthi ayikho into ongayifihla ayikho into ongayifihla ngoba segoli unomuntu olayiduze unomuntu othintene nalaba la ekhaya ukukhuluma indaba kulungile ke siyabonga ukuthi nonke nikhona mawushe umsebenzi yonke imihla ngisela mangishumayele sona siyabonga ke ngicela ukuza kancane la mama angithi ayiveli lento alright ngenze amabomu angithi indawo ichekile yona izotsheka bese bengathi kucheka iCamera kanti kucheke lento ngizama ukungaveli bazalwane sovula amaBhayibheli ethu incwadi esijwayele kakhulu abase uJeremiah 17 bathi ke uYeremiya 17 uYeremiya 17 singakafundi ke ngicela ukukhuleka simnxusa uNkulunkulu abe phakathi kwethu ngomoya wakhe ongcwele. Baba egameni likaJesu ophilayo uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga ukuhlangana ngalendlela moya ongcwele siyacela ube phakathi kwethu moya ongcwele ukhulume kube wena okhulumayo nami ngihlale phansi ngilalele usebenzise lo mzimba
siyakhuleka sicela ngoba wena uthatha ubunye bukaNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana bese kuba umoya ongcwele. Silalele sizwe lokho okukhulumayo ebandleni. Sibuyele emakhaya singasafani nalokho esifike sikhona. Siyakhuleka Nkosi kuba lolu suku lube isibusiso kulona loyo, kube inkonzo ezomthatha endaweni ethize imbeke kwenye indawo, ikakhulu kuba silungiselela ukuya ekhaya emazulwini, ngoba ilapho la usibize khona ubizo olukhulu olungcwele olujulile. Siyalwamukela esikufunayo nesikunqwenelelayo yikho ukungena ekhaya ezulwini. Udumo lonke lungolwakho uYesu Kristu inkosi. Amen. Jeremiah 17 sifunda uverse 7 nje kuphela. Sesibuye siwaboneke amanye amavesi siqhubeke nawo. Kufundeka ke kanje: isikelelwe indoda ekholose ngoYehova, enkoloseko ikuYehova. Busisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Mhlambe ngenxa yesiXhosa ke ngimfunde no verse 8. Kuba yoba njengomthi omiliselwe emanzini, unabise izingambi zawo phezukomlambo, ungoyiki xa kuthe kweza ubushushu, aqhame amagqabhi awo, ungakhathali ngomnyaka wokubalela, ungayeki ukuvelisa iziqhamo. uYesu Kristu inkosi. Sonke ke sidalwe nguYehova. Kungaba impazamo enkulu uma inkoloseko yethu ikongendawo ingekho kuYehova. Ongendawo ke uSathane loyo. Kungaba iphutha elikhulu kakhulu uma umuntu engamthembi uJehova. Kodwa ke uSathane uyakuthanda ukuqasha umuntu. Bambalwa mabekhona abantu abathemba uSathane. Kodwa umuntu uthemba uSathane enganakile ngesikhathi ethemba umuntu. Uma uthemba umuntu usuke uthemba uSathane. Hayi ngoba uSathane umuntu. Hayi ngoba umuntu uSathane. Kodwa ngoba uSathane uzama ukukususa kuJehova ukuthi uthemba umuntu. Abantu abaningi bamthemba umuntu. Thola abantu baxabana ngisho emshadweni. Athi omunye, "Hey, bengikuthembile, wangiphoxa." Lona lelo phutha lokuthi ubuthemba umuntu wakuphoxa elithizwe lenkosi. Ubusise umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Immediately wena uqala uthemba umuntu, unjani usuqale kusiwe. Usho njalo uverse 5 asubuke. Kuyo lencwadi kaJeremiah 17 verse 5. Usho kanje uYehova uthi uqale kusiwe umuntu othemba kubantu, ayenze inyama ibe ingalo yakhe, nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. So immediately uqala uthemba umuntu, usuzilandele isiqalekiso. Mhlambe insizwa ithi awu ngiphoxile ntombi, bengikuthanda ngithi ngizokushada. For the fact ukuthi ubuyithembile ulanda isiqalekiso, ingakho esekuphoxile nje. So masingabethembi abantu, sethembe uYehova. Lithi ke lelizwi, isikelelwe indoda ekholose ngoYehova, enkoloseko yayo ikuYehova. Okukholwa kwakho kuJehova. Ngakho ke kufanele simkholwe, simthembe. Ngoba uma singamkholwa, singamthembi, sithemba abantu, sizilandela isiqalekiso. Ubona izinto zakho zingalungi, izinto zakho zingakhanyi, ngoba mhlawumbe uthemba ubaba wakho okuzalayo, uthemba umama wakho, uthemba umfowenu osebenzayo wena usebenze, uzilandela isiqalekiso. Uma kuyibuka kahle ke ngesizulu ithi ayenze inyama ibe ingalo yakhe, nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Yini ukwenza inyama ibe ingalo? Ufuna siqale sicabanga ukuthi yini umsebenzi wengalo? Ingalo ile phathi le. Uma le ndawo ibingekho, isandla sihlezi la, ingekho ingalo, ngabe udla kanjani?
ngoba lesandla ngeke silethe ukudla la. Kusho ukuthi mhlambe ngabe ufanele ukuthi ulale ufike eplatini ngalesandla ukwenza isihlombe uphinde udle. Yabona ukuthi kunzima. So ke lithi izwi kuqala ekusiya umuntu owenza inyama ibe ingalo yakhe. Ngamanye amagama ukwenza umuntu ukuthi ngithembe usibanibani umenza inyama uthatha inyama lomuntu yenza ingalo uthembe kuyona njengokuthini indodana yakhe iyasebenza uthi hayi ngilinda umntanami uzongipha imali mina ngeke ngihlupheke ngithemba umntanami usuyilandela isiqalekiso uthathe inyama wayenza ingalo ngoba ingalo iyona eyenza isandla sihambe isandla siyofinyelela lapha isandla sihambe siyothatha silethe emlonyeni. So wena usuthatha umuntu wamenza ingalo wasebenzisa umuntu. Inlonto ke ithandwa kakhulu abantu besifazane amantombazana asemancane uthola ukuthi mhlawumbe ithanda abantu abawu3 abawu4 ithi hayi lo isponsor lo ukuthi nokuthi lo ukuthi yayibona angazi niyazi ukuthi niyabalwa madoda uyindoda yokuthi minister yomsebenzi othize la emantombazaneni senibadala ke nini ikhonsize ke ndala kakhulu kodwa senibadala sitshelwa ibona abesifazana ukuthi hayi ungamnaki loyana uyena unginika imali unginika airtime loyana uyangigqokisa loya. So ke uqale ekusiya umuntu owenze inyama ibe ingalo owenza umuntu amenzela umsebenzi othize. Thina kufanele sithembe uJehova, kufanele sithembe uJesu ngoba uthena kuMathewu 19 verse 26 okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. So asiyekeke ukuthemba abantu. Angisayishonga ukuthi itheme yethu ithini. Itheme ithi ubusise umuntu othemba kuJehova. Ithi isikelelwe indoda ekholose ngoYehova enkoloseko yayo ikuYehova. Kuyisona esikhuluke ukungakholwa kunyana kaThixo uYesu Kristu. Kukodwa nje ukungakholwa it's a sin. Olahlwa ngaso esihogweni ulahlela ukuthi awukholwanga wena. Ngoba kufanele sikholwe uJesu. Lapha kuYohane chapter 3 verse 16 kuba nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangachabalali koko babe nobomi obungunaphakade. Kuba uThixo akamthumanga unyana wakhe ehlabathini ukuze aligwebe ihlabathi, wamthuma ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye. So ilo nto uJesu athunyelwe yona ukuthi sisindiswe ngaye, hayi ukuthi sahlulelwe sigwetshwe ngenxa kaJesu. Khoso ke uNkulunkulu ulithandile izwe, uNkulunkulu uyasithanda, ingakho enze kwaba isiqalekiso ukuthemba umuntu. Ingakho efuna sithembe yena ngoba usikelelwe xa inkoloseko yakho ikuYehova. Kufanele inkoloseko yethu ibe kuJehova, simethembe ngoba uyena osidalile wasiletha emhlabeni. Ma esilethe emhlabeni usilethele izathu eziningi ezihlukeneyo. Mangingabuza nje ukuthi uyazi ukuthi wena ulethelweni emhlabeni na? uNkulunkulu wakulethelana emhlabeni. And into yokuqala leyo mawufika ezulwini ozofika uhlulelwe ngayo ukuthi uyenzile yini into oyizele emhlabeni na? Uyenzile yini? Manje kungaba iphutha elikhuluke uma ungayazi into oyizele emhlabeni. Ngoba uzofika uhlulelwe ngento ongazange uzihluphe uyazi. Bekufanele wonke umuntu ophilayo azi ukuthi uzelene emhlabeni. Uma sisemhlabeni siwumzimba kaKristu. Uma sisebandleni siwumzimba kaKristu. Umzimba kaKristu ukuze uphelele kufanele ube nezinto zonke ezisemzimbeni. La sikhuluma ngomzimba wethu, kukhona iso lokubuka, kukhona isandla sakwa left, isandla sakwa right. You can imagine uma lezi zandla zonke bezikuhla ngotholo uyi1, ungasebenza kanjani, ungazenza kanjani izinto. Manje ke sonke njengoba sila sibiziwe ukuba sibe izitho zomzimba ebandleni likaKristu. Kungaba iphutha mawufika ezulwini awuyazi into ibizelwe. Mhlambe wenze izinto ezenziwa womunye umuntu okungukuthi lo mzimba kaKristu duplicate.
mhlawumbe unezinyawo zodwa azikho izandla, noma unezinyawo ziwu3 ezakwa left kufanele lube yi1 unyawo zingabi yi3. So ke yonke leyo nto isho ukuthi wonke umuntu ola kufanele azi ukuthi ubizelweni, ukhethelweni, ulethelweni emhlabeni, ngoba sonke siyizitho ebandleni likaKristu. Akusho lutho ukuthi omunye ukuphi, kodwa mase sihlangene ibandla obesihlanganise kanjena nje ngokwakhe usiphelelisile. Sonke siphelele somzimba kaKristu namhlanje uma sihlangene ewilo, noma sihlangene emafakatini, noma sihlangene kuphi la sihlangene khona, yena wenza sure ukuthi umzimba wakhe uphelele. Mawuphelele yonke into kufanele yenzeke ngendlela. Uma uhamba wedwa edrobheni, umzimba wena wedwa uphelele ngaleso sikhathi. Kunezinto uNkulunkulu azilindele kuwena. Kufanele ube nomahluko phakathi komuntu wezwe nawe, ngoba sisazohlulelwa athi uNkulunkulu ngakufaka eTexini elithize ngelinye ilanga. Kwakunosibani engangifuna sindiswe, ngathi thandaza iTexi ingakasuka uthandazanga. Ngoba kube wathandaza, mhlawumbe uplana ukuthi uzothi mawuthandaza athinteke lo muntu uthi mawehla athi ngicela inamba yakho mama, kanti ukhonta izwile, ufuna ukusizakala, uhluphekile, uzuthi lo muntu mayithandaza unoThixo. Wena uyenzanga leyo nto, usiyahlulelwa igazi lalomuntu selifunwa kuwena. So ngaso sonke isikhathi simele ukwazi ukuthi siwumzimba kaKristu. Uma ke siwumzimba, ikho ngithi uma uwedwa uhamba lapha eTexini kengekho okholwayo, uphelele umzimba wonke, khona isandla, khona ihlo, khona yonke into lapho. But mase sihlezi kanje futhi siphelele sonke singamalungu omzimba kaKristu. Ngakho ke kufanele kube lo naloyo azi ukuthi udalelweni emhlabeni, ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waziwanikela ngendodana yakhe ezele yodwa, ukuba yilo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nobomi obungunaphakade. Athi kuverse 35 ka chapter 3, uyise uyamthanda unyana, uzinikele zonke izinto esandleni sakhe. Lowo ukholwayo kunyana unobomi obungunaphakade. Ke lowo ongamviyo unyana akayibona ubomi, ingqumbo kaThixo ihlezi phezukwakhe, intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezukwakhe. So ke simele ukukholwa. Uma uhamba nje ungakholwa, intukuthelo kaNkulunkulu is upon you. Uhlezi nje ungakholwa, ungenze lutho, uhamba uyoziselela utshwala, wenza yonke into oyithandayo, kodwa intukuthelo ihlezi kuwena. Kumele sikholwe uJesu, sisuse le ntukuthelo ehlezi phezu kwethu. Ngakho ke indoda isikelelwe xa ikholose ngoYehova, enkoloseko yakho ikuYehova. Ikubani inkoloseko yakho na? Khumbula, inhliziyo iyakhohlisa. Njengoba ngibuza lo mbuzo ukuthi ithemba lakho likubani, inhliziyo yakho iyakhuluma, iyakutshela. Mhlambe ithi ithemba lakho likuJehova, but impilo yakho iyafakaza yini na? Ubomi bakho buyayingqina lonto ukuthi wena uthemba uYehova. Uma nje uhamba uyabonakala ukuthi wena inkoloseko yakho ikuYehova na, ngoba sisazoma phambi kaNkulunkulu one day siphendule. Njengoba ngithi inhliziyo iyakhohlisa, usho njalo uJeremiah 17 verse 10. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke, futhi imbi ngubani ongayazi. Liyadidake leli verse, abantu balifunda ngendlela eziningi, but indlela correct yalo ile okufanele ukuthi uma ungal-understand uye kwi-English version. Ithi the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ubani ongayazi, hayi ukuthi ubani ongayazi. Cha, ubani ongayazi, who can know it? Akekho umuntu ongayazi inhliziyo yakhe, ngoba inhliziyo uma ingenaye umoya ongcwele, uSathane uthi take over. So uma isethe take over inhliziyo yakho uSathane, yonke into oyicingayo ingeka Sathane. Yonke into egijima emehlweni akhe ingeka Sathane, izizindlo, ama pictures agijima la, gijima uSathane, uthi uyaguqa uyathandaza, uthetha noThixo, kube khona izwi ngaphakathi elithuka uThixo.
kube khona into oyicingayo engekho kulento oyithandazayo uzungazizwa wena ukuthi ngempela ngithini mangithandaza ngoba uSathane is taking over your heart. So ke inhliziyo iyakhohlisa imbi lisho njalo lelizwe. Kulula ukuthi inhliziyo yakho ixokise inkoloseko yakho inhliziyo isuse kuYesu. So kufanele thina sikholwe kuJesu. Mawufunda iHubo noma Indumiso 125 verse 1 and 2 lithi izwi lenkosi othembayo kuJehova akayokuzanyazanyiswa naphakade. Bese lithi verse 2 wakhona njengokube haqa izintaba kanjalo yabahaqa abantu bakhe kuze kube phakade. So uma uthemba kuNkulunkulu ngeke uzanyazanyiswe noma ngabe yini efikayo. Sizwile nangumama la bekhuluma ngendaba ejulile uyibiza ngemvukuzane imeqile yena ngoba ethemba kuJehova ukubeke kanjalo futhi kuyiqiniso. Abantwana bakaNkulunkulu abavelelwa izinto. Uma ngingaphuma la ngenze example ngiseyinganeke ngingafakile istatue bese ngishaya itshe ngonyawo la phuma igazi. The first question ufuna kuyibuze, why Nkosi ngilimala na? Ndikwazisile ndiphuma endlini ukuthi ngemuka khona lapho ndiyakhona. So uma uvelelwa inoma yini embi mbuzo uNkulunkulu ukuthi kwenziwa yini wrong oyenzile. Mhlawumbe uthola ukuthi uphuma endlini awuzange uthandaze. Vele waphuma nje ngedrobheni mina. Mhlawumbe usufika la ufika khona noma itaxi siyenze accident. Ulimala ufanga. But izibuzo ukuthi why ngibe ngingene kule accident? Bewuyephi moyo ngcwele? Why ungangitshelanga ukuthi ngisungena kule taxi noma why ungayivikelanga le taxi? Because khona mina umntwana wakho. So lezi izinto ezenzakalayo empilweni zisondeza noThixo. Kufanele usondele kuNkulunkulu ube nama questions and uza kuphendula uza kutshela. Ngoba phaya kwiZaga 3 ngithi verse 5 uthi mazise ezindleleni zakho zonke. So kufanele noma intoni oyenzayo umtshele. Ngoba uma ungamtsheli ngisho upheka uqala uthatha amabhodwe thandaza umtshele uthi uNkulunkulu wami ngicela ube nami ngipheka lokhu kudla kube mnandi. Ngoba khona into ezakuphazamisa. Mhlawumbe uzothi usebhizi upheka mhlawumbe uvele uthunywe imvelo uhambe etoilet ufike pha etoilet ungabuya ubuye ukudla kushila kanti kushiso ukuthi awuthandazanga ngesikhathi ukupheka. So uSathane wakusebenzisa wakushonisa etoilet ubengeka kuse etoilet kube wena bewuthandazile noma bezothi makufika etoilet bese wena uyakhumbula ukuthi ngiphekile kwehlisa umlilo la estofini uze ukudla kungashi. So uzikhohlwa zonke lezi zinto nje ngoba uzange ukhulume naye. Mhlawumbe uyaneka impahla yakho lapha uthi yaneka usubhizi uyaneka vele libe lose ipex iwe ithatha inhlabathi phansi. Zibuza ukuthi why Nkosi sengisebenze kangaka ngawasha lento yawa and uzayithola impendulo. Yileyo ndlela yokuphila impilo engcwele. You ask yourself every time uhlangana nento uzibuze yini wrong engiyenzileyo. Ngoba ukwazi kumana uphile nje sihlala uSathane esihlasela njengoba sisho inhliziyo imbi iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke ubani ongayazi. So akekho umuntu ongayazi inhliziyo ngoba inhliziyo imbi inhliziyo yakho ingcolile. Ngikhumbula omunye umntwana owaye lapha ekhaya owathi waphuma emzimbeni into yokuqala ekhonjiswayo inhliziyo yakhe. Mayikhonjiswa inhliziyo yakhe wathola inhliziyo yakhe injani imbi. Umevuka lapho uyasitshela uthi kuthiwe inhliziyo imbi. Wayibona naye ephumile emzimbeni. Isizathu sobubi benhliziyo wayenegqubu. Kunomuntu angamxolelanga. So uma unomuntu ongamxolelanga inhliziyo yakho imbi. Uzawuthi ke wena ngiyanikela angibusiswa. Kutheni manginikela ngabusiswa? Mofunda uMateyu 25 lithi izwi lenkosi uma uhambisa umnikelo wakhe altar ukhumbula ukuthi kunomuntu onegqubu nawe ushiye eceleni uhamba ubuyisane naye. Ngoba ngeke ubusiswe umunikela unegqubu. Ngeke ubusiswe umunikela kunomuntu ongathokozanga ngawe. But ke kukhona umahluko ke phakathi kokunikela nokweshumi. Ngiselapho kufuneka ngichazele.
ngoba abanye abantu bathola ichance yokugodla kweshumi ngoba ethi kunomuntu engineqhubu naye. Uma ufunda uLeviticus 27 uqala lapha kuverse 30, izwi lenkosi lithi konke okweshumi kwezwe kungabe ukulinyiwe noma unjani kungokwaJehova kungcwele. So imali yetithe izishumi zingcwele, ngisho zishumi kungcwele uNkulunkulu ukulindela. But umnikelo nje ojwayelekile awukho ngcwele uma wena unikela kuneqhubu. Ngizama ukuthi kube nomahluko lapho. Okweshumi ukunikela noma ngabe unjani ngoba uthi okwezwe izwe siyalazi liphethwe uSathane. Kodwa uma ufunda lapha lithi iBhayibheli konke okweshumi kwezwe kungokaJehova kungcwele, kungcweliswa uyena noma ngabe ukuletha wena ungcolile. But umnikelo wakho lo unikela uthokoza kufanele uphume ezandleni eziclean, ezandleni ezingcwele, ezandleni zikaNkulunkulu. Ngiyadlula ke lapho, angazi ukuthi ngiyeleni kwezokunikela. So ke inhliziyo kufanele uyigcine ngoba iyakhohlisa. Uma ufunda imizekeliso chapter 4 verse 23, izaga ke imizekeliso lithi nazintweni zonke zigcinwayo londoloza inhliziyo yakho kuba aphuma kuyo amathende obomi. Aphuma kuyo amathende obomi. Inhliziyo kufanele kuyilondoloze. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Phezu kwakho konke okugcinwayo, gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Kusho ukuthini ukuthi ukuphila kuvela enhliziyweni? Ngoba inhliziyo iyona econtrola yonke into. Kusetshenziswa inhliziyo nakumoya ngoba inhliziyo enyameni, inhliziyo iphampa igazi. Xa igazi ingasaliphampi noma lingasaya enhloko, lo muntu uyahlanya, uluza ingqondo yakhe akakwazi ukucina ngoba igazi alisaya enhloko. So yonke into iqalephi enhliziyweni. Inhliziyo isupply igazi emzimbeni wonke. Nakumoya, inhliziyo kamoya igcine uyilondoloze ngoba kulapho kuvela khona ukuphila. So uma inhliziyo ingcolile, impilo yomuntu onenhliziyo engcolile iyangcola nayo. Uma inhliziyo iclean, impilo yomuntu onenhliziyo ehlanzekile, lizithi iBhayibheli kuMatthew chapter 5, abanenhliziyo ehlanzekileyo bazombona uThixo. Abanenhliziyo ehlanzekileyo bazombona uNkulunkulu. Ngakho ke sidinga ukuba nenhliziyo ehlanzekile. Kukho konke okugcinwayo, gcina inhliziyo yakho ilonde, ingacingi izinto ezingafanelanga. Intoni eyenza inhliziyo icinga izinto ezingafanele na? Ukudla okudlayo. Umbuzo ukuthi yini ukudla okudlayo? Ukudla okudlayo ke angikhulumi ngokudla kwenyama ngoba sikhuluma sikumoya. Iziphi izinto ozilalelayo? Ulalela abantu bethuka inhlamba, ulalela abantu bekhuluma izinto ezingcolile. Xa ungena eTexini kuthethwa into engalunganga, ulalelani wena? Ulimaza inhliziyo yakho ngoba mawusuwedwa ayadlala lama voice. Mawusuwedwa iyadlala leya ngoma yokungcola ebiseTexini, uzudina usuyinyakaza usuyithanda. That is why kuthiwa kukho konke okugcinwayo, guard your heart, londa inhliziyo yakho. Yikho ke lapha yakumaHubo 1 verse 1 lithi izwi lenkosi, ubusisiwe ongahambi ngeziluleko zababi. Ubusisiwe ongahlali enkundleni yabaqolodayo ngoba enkundleni yabaqolodayo that is where kukhulunywa izinto ezingalungile ezokungcola. So wena njengomntwana kaNkulunkulu awuhlali lapho ngoba ulimaza inhliziyo yakho lapho kuvela khona ukuphila. Okuthiwa londa inhliziyo yakho ngoba ukuphila kuvela kuyona. So wena okufanele uyilonde, wena okufanele ubone ukuthi idlana inhliziyo yakho, ingadli izinto ezingalunganga. Vula YouTube, vula iTV, ubuka izinto ezolimaza inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho ilimaza umzimba wakho. Yikho ke kuthiwa igade. Akekho ozokugadela inhliziyo yakho. Wena mnikazi okufanele uyigade. Ngoba namanje masiphila ngokwenyama kufanele ubheke ukuthi udlani ngoba kukhona iBP. Uma uzodla noma yini uzoba neBP, ugula. iBP iyabulala and ibulala buthuli. Uma uzodla noma yini uzothola izifo. Ngakho wena okufanele wenzeni uzigade. Nakumoya you have to guard yourself. Akekho umunye okufanele umthembe. Ngengizwa abantu ke mabethandaza befisa ukugadwa. Befisa bethandazela ukuthi inkosi ngisize ungigade ngingenzi 1 2 no 3.
uNkulunkulu akaphoqi umuntu, uNkulunkulu akafosi umuntu. Uthi uJesu ngime eminyango ngiyangqongqotha, uma uzwe izwi lami uvula ngizongena, uma ungavuli ngeke ngingene. And isimanga leso ngoba unamandla okungena ngenkani mayithanda, but akafosi umuntu. So that is why ke sithi gadi inhliziyo yakho, kubi lapho kuvela khona ukuphila. Phezu kwakho konke okudinwayo, gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela ukuphila. So uma ungayidinanga ilapho kuzovela khona ini ukufa enhlizweni yakho. Umlomo ke ungumthombo oveza okusenhlizweni. Siyawazi umthombo wamanzi. Umthombo wamanzi isiphethu la kuphuma khona amanzi phezulu. Kodwa athi azaphume phezulu nje enhlabathini aqhamuka somewhere. So xa umuzwa umuntu ekhuluma ethetha, uthetha njengokuchithima kwenhliziyo. Lento ayithetha umuntu lento elapha ya enhlizweni. Gada inhliziyo yakho. Ngoba thina sizozwa ngento oyithethayo. Ngake ngasho ngelinye ilanga ukuthi ngangihlezi komunye umzalwane, ngamuzwe sethuka inhlamba. Wathuka naye ngoba wayithuka engalindele. Indaba na umlomo isiphethu senhliziyo. Mawufuna ukuzwa umuntu ukuthi uphila impilweni wenzani, lalela into ayikhulumayo, uyianalyze uzomthola ukuthi unjani. So ke ingakho ke kumelwe inhliziyo uyilondoloze ngoba inhliziyo izokuphoqa. Uma ufunda iZakha 10 verse 11 lithi umlomo wolungileyo ungumthombo wokuphila, kepha umlomo wababi ufihla ubudlwangudlwangu. Umlomo wababi uyabufihla ubudlwangudlwangu ezenza umuntu ngcono, but khona leli langa leli la ezowuthetha khona esethukuthela. Ngesikhulume ngale ndaba umuntu mayithukuthela, mawuthukuthela ukhuluma ilanguage kaba le oyincelebele. Njengoba mina isiXhosa ngasimelanga nje ngisizama kancane lapha nalapha, uma sengithukuthela ngizokuthetha isiXhosa la ngiyokhuluma isiZulu ngoba senginjani enhlizweni ngilimele ngithukuthele. Nebhunu noma lingasazi kanjani isiZulu, uma selithukuthele lize selikhipha inhlamba yesibhunu. So umlomo uthatha lento elapha enhlizweni ejuleni. So yikho ke kufanele sigade inhliziyo. Uma umuntu ekhuluma ebuya kuwethi ngiphazamile mthethelele, but yazi ukuthi lento ayiphazamile wayithethe ile ayiphilayo. Lize lisho njalo kwiZakha, kepha umlomo wababa ufihla ubudlwangudlwangu. Yebo uzoxolisa wonile kodwa uzofihla ubudlwangudlwangu ayibona yena. Usezokufihla manje. Kodwa futhi ayikho enye indlela afanele axolise umthethelele, but iqiniso lithi uzofihla lento engaphakathi. So kasigadeke inhliziyo ngoba umuntu ukhuluma ngokuthi ngisho umfundisi emile epulpit eshumayela udine sekhuluma enye into eseceleni uma kade ezenzisa sengathi unomoya kaNkuluNkulu kanti akanawo. Uzomuzwe sekhuluma enye into sithi mhlambi semhlanganweni lapha ekuhlaleni community meeting, umntwana kaNkuluNkulu kuthiwa hayi awukhulume bani usho ukuthi ufuna senzeni, uvele umuzwe sethetha ngoJesu. Hawu asikho ecaweni la lo muntu sethetha ilento ekuyena ngaphakathi iyaziphumela. Ne understand lo? So yazike namhlanje umuntu ukhuluma ngokuthithima kwenhliziyo. Washo njalo uJesu ukuthi umuntu ukhuluma ngokuthithima kwenhliziyo. uLuka 6 verse 45. Umuntu omuhle uveza okuhle emfuyweni yenhliziyo. And uJesu ekhuluma into ehlukile emangalisayo. Uthi inhliziyo ifuyile. Kunemfuyo lapha enhlizweni ngoba kuhlezi izona noma kuhlezi izinto ezinhle. So umuntu omuhle uveza okuhle emfuyweni enhle enhliziyo, nomuntu omubi uveza okubi emfuyweni embi ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchithima kwenhliziyo. So into nje umuntu ayikhulumayo iphuma lapha enhlizweni ejuleni. Angazama azenzise kodwa khona la izophazama khona. Lithi ke ngesiXhosa verse 45, umuntu olungileyo ebuncwaneni obulungileyo benhliziyo yakhe uvelisa oko kulungileyo. Umuntu okhohlakeleyo ebuncwaneni obukhohlakeleyo benhliziyo yakhe uvelisa oko kukhohlakeleyo kuba umlomo wakhe uthetha ngokuphuphuma kwenhliziyo. Yini na ke ukuba nindibize ngokuthi inkosi inkosi nibe ningazenzi izinto endizithethayo? Amazwi kaJesu lawo. Simbizelana ngokuthi inkosi inkosi kodwa siyenze into ayikhulumayo.
Ngakho ke inhliziyo inenkohliso ngaphezulu kwento zonke. Isisifo esibi ngubani na onokuyazi inhliziyo masigadeni ke ngoba enhlizweni kuphuma izizindlo ezimbi. Asiqhubekeke siye kuYeremiah chapter 17 verse 10 besikade sikhuluma ngoverse 9 ngenhliziyo. Uthi kuverse 10 mina Yehova ndiyayigocagoca inhliziyo ndiyacikida izinso ukuze ndinike lo naloyo ngokwendlela yakhe ngokwesiqhamo seyinhlondi zakhe. uNkulunkulu usinika njengokomsebenzi wethu nanjengokwezithelo zomsebenzi wethu. uNkulunkulu esimkhonzayo ke lo. Masikuchaza lelizwe, uNkulunkulu uvivinya inhliziyo, uhlola izinso ukuze anike kube yilo naloyo ngokwezindlela zakhe nanjengokwezithelo zezenzo zakhe. Into yenzayo noma inhle noma imbi usazovuzwa ngayo, usazohlulelwa ngayo. Into nje oyenzayo esiyaziyo usibanibani xa ephuza utshwala ebulala ephinga enza zonke lezo zinto siyayazi lonto leyo uzawuhlulelwa ngayo. But ishintsha mayisethi uza kukunika njengokwesiqhamo seyinhlondi zonke ozenzileyo noma seyinhlondi zakho. Kusho ukuthi uzokunika njengokwezithelo zomsebenzi wakho. Into yenzayo inesithelo. Ake ngenze example, nampa abantu bayi2 bashadile bahlezi nangu utata ushaya umama, izingane zincane mhlambe zino 4 years 6 years. Lo tata lo uyamshaya lo mama, amshaye lo mama adakhathala athathe izingane zakhe ahamba abuyele kokwabo. Mayifika lapha ekhaya kuyahlusheka, akanayo imali yokufundisa izingane zisafundi, zihambe zikhule zihlale emgwaqeni zibe otsotsi. Lo tata lo oshaye lo mama into ayenzile, but iziqhamo zalento ayenzile ukuhlala kwezingane estradini. Usazohlulelwa ngokushaya lo mama, aphinda ahlulelwe ngezingane angangazange azondle zahlala emgwaqeni. Lisho njalo ke malithi mina Yehova ndiyayigocagoca inhliziyo, ndicikida izinso ukuze ndinike lo naloyo ngokwendlela yakhe ngokwesiqhamo seyinhlondi zakhe. Ngakho ke uNkulunkulu ufika kuhlulele ngalento yenzile, abese buka ukuthi lento yenzile inamuphi umphumela, aphinda kuhlulele nangomphumela. Ingakho ke kufanele senze izinto ezinhle, ngoba izinto ezinhle zenza ukuthi uhlulelwe ngokuhlo kwenzile uthola umvuzo, uphinde uthola umvuzo ngomphumela wento enhle oyenzile. Mhlawumbe ubona ingane yamakhelwane bayahlupheka, waba approacha wayithatha wayifundisa uNkulunkulu wena mhlawumbe ukuphila imali, wayifundisa lengane, yafunda lengane euniversity yabuya yaba udokotela. uNkulunkulu uzofika kunikeze umvuzo wakho ukuthi ufundisile ingane yomuntu ohluphekayo. Lengane mayisisebenza yakho umuzo omuhle kubo yondla abazali bayo. Lengane mayisisebenza udokotela lapha abantu abagulayo. Ubani owenzele wena? Iziqhamo zakho, izithelo zakho ziseza kuwe. Ufundise lengane, but izinto ezinhle ezenziwayo lengane ezakho futhi. Injalo ke nasecaweni esontweni mawunikela, ngoba sinaki lonto leyo. iBhayibheli lithi yachaza lisobala ukuthi umfundisi kufanele enzeni ngomnikelo. Nansi indaba, uma usunikelile wena, ukunikela kwakho akukubusisi. Nizongimangala nje mawunikela ukakabusiswa, but uzobusiswa umfundisi esenzile into ngemali yakho uma uzothola isibusiso. Niyangizwa wona? Ake ngiyibeke kanje, ngithi ngumfundisi othwele osebenzisa imithi. Mina ngenze example, uma unikela ebusuku ngithatha imali ngenyangeni ngiyoyisebenza, ngifuna ukugcwala ibandla abantu babe baningi, ngenza into ephambene noNkulunkulu. So wena unginika imali yokuyenyangeni, amadimoni alenyanga awezi kimi eza kuwe ngoba landela le mali. Niyayizwa lonto? Ingakho kufanele unake ukuthi unikelaphi,
ukeep up okweshungu ifuna ufunda iBhayibheli lisobala liyasho iBhayibheli ukuthi imali mfundisi mina kufanele ngiyenzeni ukuze wena ubusiswe ngeke ubusiswe uma mina ngidlala ngemali yakho kodwa mangithatha imali yakho ngenze example uqhamuka ugogo la ehluphekile awugogo athi ngilambile mntanami ngene emotweni ngimthathe ngimgrosele ngo2000 rand ngimfake ekhaya ngeke ngibusiswe mina kuzobusisa umnikazi wemali owenza ukuthi ugogo athole igrosa adle neyizwa lonto le ingakho ke kufanele ugade ukuthi unikelaphi Deuteronomy chapter 12 verse 13 and 14 asimvule ngoba sengize ngakhuluma lena ngiyithande lento ngoba manje la ekhaya lezwi kunabefundisi bazothi hamuzwa kwenza ibali uvala imali asafuna abantu basinike imali Deuteronomy chapter 12 sofunda 13 and 14 ukhona ophethe lesixhosa eBhayibheli ndiphathanga ke mina la ngama-notes sami la bengwathetha bengwabhala nje lithi ke lesizulu xwaya ukuba unganikeli ngemnikelo yakho yokushiswa ezindaweni zonke ozibonayo ithini ke le awuzuthi ngoba isonto lela usuyanikela xwaya unganikeli ngemnikelo yakho yokushiswa ezindaweni zonke ozibonayo verse 14 kepha kuleyo ndawo uJehova akayikhetha kwesinye sezizwe zakho uyakunikela lapho ngemnikelo yakho yokushiswa wenze khona konke ngikuyala ngawo kuleyo ndawo ekhethwe uJehova la kwakhulunywa abantwana bakwaIsrayeli so abantwana bakwaIsrayeli babe nezizwe ezihlukene babe nezindawo abazakhayo zokukhonza ngesizwe but uNkulunkulu wayengalibekanga igama lakhe lapho uNkulunkulu wayebeka igama lakhe eJerusalem yilapho la kufanele kuyonikelwa khona eJerusalem hayi noma ikuphi la engalibekanga khona igama lakhe uJehova sineyizwa le ndaba akuzuthi ngoba ngumfundisi ngimaphambi kwabantu uzonikela kimi thandaza ubuze uYehova ukuthi Nkosi uNsibando njani ngimnikezeni imali yami uzongibusisa mina xa ngimnikeza imali yami wenzani ngemali yami mayiseyitholile ubusubuyabusiseka uzothola usubusiseka mina nginakubusiseka mina ngoba kumina engisebenzisa imali but ayiphumi kumina isibusiso silandela imali la iphuma khona isibusiso siza kulomuntu onikelile nesiqalekiso ke ngokunjalo silandela imali mangiyithatha le mali mina ngidlala ngayo isiqalekisa sizi kimi mina ngizoqhubeka ngiyithatha imali kubantu but abantu ababusiseki abantu abayiphambili abantu lokhu behlupheka behlwempu ngoba umfundisi wabo akayenzi lento eseBhayibhelini ngoba uNkulunkulu uyalimela izwi lakhe lento ayithethile ezwini lakhe izakwenzeka angikho bengakhuluma ngokweshumi la kodwa kufikile ithi ngidlule lapho ngoba ke sithetha ngani ngokuthi uNkulunkulu unika azanike ngokwezithelo zento yenzile so ke wena njengoba ekhuluma ezwini lakhe ethonikela kancane uzovuna kancane onikela kakhulu uvuna kakhulu ingakho ke ngoba usebenzisa leyo so kadake wena ukuthi imali yakho noma ke isivuno sakho usinikela kuphi sibheka uTimothy chapter 1 1 Timothy chapter 5 verse 24 no 25 sikhuluma ngokulandelwa imisebenzi sikhuluma ngalokho uthi ke umpostoli Paul oholomoya kaNkulunkulu izono zabanye abantu zisobala zibandulela ekwahlulelweni kepha abanye ziyabalandela ngokunjalo nemisebenzi emihle isobala naleyo engenjalo ingesithelo so izono zabantu zisobala lisho njalo izwi zibandulele ekwahlulelweni kusho ukuthi even before ahlulela umuntu uyaziyo ukuthi ubani ube yisidawo so before nje ahlulele uyaziyo ukuthi ube yisidawo but khona lemisebenzi elandele sengasekho esefile isimlandela ukuthi usibani wabulala usehlulelwe ngokubulala but uthe mayibulala mhlawumbe wabulala umuntu obekufanele afundise ingane ibe upresident lengane ayisafundanga yaba upresident instead lengane sihlale emgwaqeni ikhuthuza abantu so ke leyo nto isithelo siyamlandela lo muntu isho njalo lelizwe
ngesikhosa lithi izono zabanye abantu zisekuhleni kanye ziyandulela ukuya emgwebeni, abanye ke ziyabalandela nokubalandela. Kwangoku njalo nemisebenzi emihle isekuhleni kanye naleyo ingenjalo aninako ukufihlakala. So ke imisebenzi emihle ngeke uyifihle, nemisebenzi emibi ngeke uyifihle. Ngakho ke ubusisi umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Isikelelwe indoda ekholose ngoYehova, enkoloseko ikuYehova. Ngakho ke kusibiza ukuthi ke sonke simethemba uNkulunkulu, sihambe ngokwezimiso zakhe. Masibheka ke Indumiso chapter 37 amahubo lawo, ungazikhathazi ngababi, ungabi namhawu, musa ukubamonela, ungabi namhawu nomuntu omubi, ngoba wazi ukuthi lento le uyithole kanjani. Kumbula omunye umzalwane waxoxa uthi njalo mayehamba ngenyawo khona isitezi endaweni, ngiyasazi leso sitezi wangikhombisa uthi ubehlala esibuka njalo esincoma ukuthi sihle asihalele, njalo esibuka esincoma esihalele. Uthi ngelinye ilanga uthema idlule esihalela kwakhulumizwe kuye, wakhuluma uNkulunkulu kuye wathi lesi sitezi osihalelayo kwafa umuntu, wafela lesi sitezi. Njengoba usihalela wena ukuthi uhalela lesi sono salomuntu. Ingakho ke lithizwe ungazikhathazi ngababi, ungabi namhawu abenza okungalungile, ngokuba bayakusikwa kamsinyane njengenza, njengemithana eluhlaza. Abantu ababi bazobhubha ngokusheshsha. Mayihalela into yomuntu, ngambongela nje, siyakubongela kuhle, but musukuyifisa ngoba uyazi lento oyifisayo. Mhlawumbe ufisa into etholakale ngendlela errong, ufisa into engazanga kakuhle kulomuntu. So uNkulunkulu uzakunika ngoba unjani uyayifisa, ukunika ukufiswa inhliziyo yakho. Mhlawumbe uhlupheka nje, wafisa ukuhlupheka komuntu ungazi. Niyibona lonto? Enye into la iqhamuka khona lento, sithatha izinto zabantu abahluphekayo sizinxibe. Irongo lento, yebo siyahlupheka. Lento yokuthenga impahla ezidayiswa apha emgwaqeni, it's not right. Ngoba njengoba ngisusa lento ngiyisa lapha yodayisa, awungazi nginjani. So sewuthatha lento engiyiyo mina. Yebona lonto, uthatha ukuhlupheka komuntu uzokufaka kuwena. Uyakhala, uyahlupheka, uyakhala ebusuku, uhlushwa izinkanuko, awulala amaphupha amabi, kanti leya impahla owayithathayo emgwaqeni, mhlambe esitolo u500 rand wayithola ngo150 rand, wayithatha wena wayigqoka, usuthathe ukugula komuntu. Isezwini leyo nto uma ufunda ngoNahamani. uNahamani wayenothoko, siyamthola lapho ngicabanga ukuthi amakhosi noma kuSamuel, ngisayikhumbula ichapter. Wayenothoko ekwaIsrayeli, bethumbe intombazane kwaIsrayeli belwe nabo, uNahamani engeno kwaIsrayeli. Mabeyithumba intombazane isebenzela uNahamani. uNahamani wayeyisosha ephethe amabutho enothoko. Isithi le ntombazane itshela umama, mama, uma ubaba wala ekhaya engayoma kumprofeti kwaIsrayeli angasinda kulolu thoko. Hayi athasi uNahamani ayotshela inkosi. Inkosi besimnika isiliva negolide, ufika umkhokhele lo mprofeti ahambe uNahamani aye kumprofeti. Mayifika umprofeti uElisha, Elisha. Mayifika umprofeti akaphuma nokuphuma endlini, wathi mtsheleni ahamba ayogeza eJordan 7 times azicwile. Wathi uNahamani ayikho imfula ngakithi. Number 1 ethi uphakeme. Number 1 lo muntu akaphuma ngibona. 2 uyayaleza ukuthi angihambe, ayikho imfula ngakithi. Zathi inceke zakhe, kukhulu yini ukuthi kuthiwe hamba uzicwila busiyasinda, umlalele lo muntu, hamba ukwenza. Wahamba uNahamani wazicwila 7 times, isikhumba safana nesengane encane. Wabuya kumprofeti ethi uzobonga ephethe igolide nakho konke, wathi umprofeti no, lokho engikwenzayo ngikwenzela uNkulunkulu. Nibabona lapho nabefundisi, abefundisi abafuna imali basebenzela isisu sabo. Asebehlalile la ekhaya lezwi kusukela siqalile liqeda 5 years manje. Angikaze ngicela imali, not on a single day. Angikaze ngicela imali ekhaya lezwi. Nasentabeni indlu kaJehova bayazi angikaze ngicela imali, kodwa siyakha sakha ama branches senza yonke into,
ayikho imali esakhiwe sengakathi ngiyayicela ngoba ngizoyicela kanjani ngoba ukhona uNkulunkulu uthi igolide nesilver lingelakhe. So ilula lento yokubona umfundisi wemali ngoba umfundisi ofunani imali. Kade bengixoxela kwesinye isikole la ukuthi bahlushwa umfundisi usefike 2 times. Ufika acela iappointment yokushumayela bamnike. Ushumayela aqede, mayiqeda afuna imali. Athi angihambi imali ninganginikile. Nekhumbula inkonzo yayizona. Engiyifakile sesikoleni, sengumakhelwana wethu. Yiso leso sikole. Yiso leso sikole. Sibathi usezofika kabili umfundisi. Lokhu kwesibili nje kuthi uhleze emotweni uthi ngeke ahambe engayitholile imali. Manje usehlenyuka ke uthisha omkhulu noma ubani angazi ukuthi leyo nje nayo, leyo nayo. Wokumbona uyakolekelwa manje. Akabizwanga ke uNkulunkulu lo muntu. Uzibize yena. Mawubizwe uNkulunkulu awuyithathi imali kubantu. Kodwa uNkulunkulu otshela umuntu ukuthi akanike wena imali. Ngoba ngeke yehle ezulwini vele. Izolethwa umuntu kodwa akazuyiletha umuntu ngoba ifuna uwena. Kodwa uNkulunkulu ozoyiletha kuwena. Nezwa lento engisho. So ifundeni nikwazi ukubona iseBhayibhelini lento kuthiwa abafundisi abasebenzela izisu zabo. Yibo laba abafuna inkokhelo. Asikhokhelwa thina ngoba sithola umvuzo kuphi emazulwini. Ngeke siwuthola umvuzo masutholela emhlabeni. And I wonder angisho ukuthi ku wrong ngalabo befundisa abaholayo. Ngoba phela usewutholile umvuzo wakhe. Uyowuthola enezulwini. Ayike kaThixo le yasiyami. Kodwa ke benginixoxela ukuthi ungazikhathazi ngababi, ungabi namhawu abenza okungalungile ngokuba bayakusikwa kamsinyane njengenza njengemithi ehlaza. Verse 3 kholosa ngoYehova wenza okulungileyo. Ngesizulu hlala ezweni uzondle ngokukholeka. Ziyolise ngoYehova wokunika okunqenelelwa inhliziyo yakho. Ziyolise ngoYehova, zijabulise ngoNkulunkulu. Singajatshuliswa izinto ezingalungile. Khohlwa izinto zakhe umuntu wenza iphathi yakhe mayenza iphathi yakhe umuntu uthola ukuthi umema abantu abangalungile. Umzalwane akafuneka yilapho, uyaphi umzalwane lapho. Zithokozise ngoJehova, uhlala endlini yakho ufunda iBhayibheli, uthandaze, uze uThixo into ayithetha nawe. Ngoba wena ulungiselela ingale kwethu. Mawusufile ungahlupheki kabili. Khona abantu bazohlupheka kabili, uyahlupheka emhlabeni. Uzohlupheka nangalese sesogweni esha. Asingahlupheki kabili, hlupheka kanye la emhlabeni kodwa usuku elizayo ngizojabula. So ke uNkulunkulu ufuna ke sizondle ngaye, sizondle ngokukholeka. Nikela indlela yakhe esandleni sikaJehova, umethembe yena uzokwenza. Ayikho into emehlulayo, ayikho into angayenzi. Uyayenza. Ukuthi uyenza kanjani akanalo iphutha yena uphelele. Angakwenzela into ayiphutle nangumfundisi ayinike wena. Mayenze uyena iright kodwa wena uzithathele kumfundisi intshontsho wrong. Angithi wathatha abantwana bakwaIsrael. Mawusuthola isizathu abathathu abafaka eGibhithe bahlala khona abathunjwa bayifuna bacebe lithi iBhayibheli baphuma negolide nesiliva eGibhithe babengenawo. Ngisho noAbraham ehluphekile sembekile ezweni lakhe uthi hambe eGibhithe. Mayifika eGibhithe umtshentha akamphike lo nkosikazi wakhe. Athi udade wabo. UFaro walobola wakhipha yonke into imali waqeda. Ebusuku ufikiza ukuthi uNkulunkulu ngamthinti lo muntu umfazi womuntu. Uyamvikela. Kusasa ekseni uFaro uyamxoshwa uAbraham akamphoci ilobolo. uNkulunkulu ayefuna uAbraham abe nemali. So uNkulunkulu ukuthi imali ukunike kanjani musuzithathela wena ngoba yena akekho wrong. Uyena ozokuhlulela, uyena ozokufaka esihogweni afaka izulwini. Ukuthi urobhe bani wayinika wena kusokwakho lokho. Ngoba kwenziwe uyena, akafuni kwenziwe wena. Thina sithandaneni emhlabeni. Siqhubeke nalelizwi. Verse 7 thula phambi kaJehova ulindele yena, musu ukuzivuthisa ngomsindo, ngonempumelelo ngendlela yakhe, ngomuntu ofeza amanyelenqe amaceba amabi. Ngixolisa ke ngiqubile la isiZulu nesixhosa. Thula phambi kaJehova ulindele yena, ungabi nolaka, ungazivuthisi ngomsindo, ungathutheleli into enzo ngempumelelo yomuntu omubi. Asimthanda uNkulunkulu
ube nenhliziyo enhle ulindele yena ozokwenzela. Lahla umsindo ushiye ubushushu, musu ukuzivuthisa ngomsindo kuba oko kusingisa ekwenzeni ububi kuphela umuthi ukuthela. Ngokuba benzi bobubi bayakunqanyulwa, kodwa abamethembayo uJehova bayakulidla ifa lezo. Methembe uNkulunkulu uzodla ifa lezo. Into edathi sihlupheke emakhaya asithembe uNkulunkulu. Themba yena, uthemba le ndoda yakhe esebenzayo, uthemba lo mntana wakho osefundile osesebenza. Ngeke ngikhulumeke lento bayazi, uzofika uthi kumntana wakho, umntanami ngilambile ongiphi imali. Athi mama ngixakekile, nginemoto le iyadula, akunika u500 rand, uzowenzana ngo500 rand. But mawuthandaza wena ukhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu uzothinta umfana wakhe akunika i5000 ngoba yena ucabanga ukuthi isuka kuye kanti uphoqo uNkulunkulu. So asiyeke ukuthemba abantu, noma ngabe wakho lo mntwana, noma ngabe yakho le ndoda. Ngizwa abanye la ekhaliza wathi ngithandazele umfundisi, ingane yami ayinginike imali, kanti ufanele athandazele ukuthi acela imali kuNkulunkulu, hayi ingane. Ingane idaliwe nje kahle hle masesihlehlo, wena ufanele wondle ingane. Kodwa usugugila unamali manje, angithi musuyifuna imali enganeni, ufuna imali kulodala ingane, yena uzotshela ingane ikunika imali. Ilapho lento. So siyasihluphekisa, uqale kusiya umuntu othemba umuntu. Asiyeke ukuthemba abantu. Sihlupheka kangaka nje emakhaya, sithemba izingane zethu, sithemba amadoda ethu, sithemba ubani nobani wethu. Ngeke akwenzele lutho umuntu. Ukhaleke uNkulunkulu mayesemthathile wambulala, omunye umthatheleni umbulaleleni ngoba ufuna uthembe yedwa, uthi ngisuselele ithemba lakhe bese ngibona uzokwenza njani. Alisuse uwe lo uyakhala manje, ngizoba yini mina, usehambile ubani, uthi ukhona lo Thixo lo Nkulunkulu akekho, akangifuni. Kanti ufuna khona uzoshintsha umthando umthembe ngoba uthemba umuntu. Asiyeke ukuthemba abantu, sithembe yena, kuzosiza lokho. Ngokuba ababi baza kuchithwa. So ke kunamaphuzu ke sengivule enye into ya ngokuba ababi baza kuchithwa, kepha abalindele uJehova bazokudla ifa lomhlaba. So uma ulindele uJehova uzodla ifa lomhlaba. Ake silindeleni yena, uthandaze, umlindele, uzokunikeza. Akekho umuntu wake wafa wabulawa indlala. Angazi noma ukhona. Mawusulambile nje kukubi, uvela ubona umakhelwane efika noma umuntu ongamaze efika azokunikeza igross. Ngikade uthandaze, ukhulume noNkulunkulu, awufiki uyaphila. So asiyeke ukuthemba abantu ngoba silanda isiqalekiso, kodwa uthemba kuJehova, onkoloseko yakhe kuYehova uyamsikelela, kunesibusiso lokho. Message yami ke namhlanje bisho njalo ukuthi ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Jehova ke usesinika indodana yakhe uJesu. Uthi uJesu kuMateyu 28:18-19-20 ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Hambani nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ongcwele. Usethi ke nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho, nginani kuze kube sekupheleni kwelo. So yiyo lento engiyenzayo, ukunifundisa. Mawuphuma la ubusuzibuza uthi utheni uTata uNsibande, ayikho into engikhulumile. Niyazi angaze ngisho lutho. Mina benginiphothela amavesi ngiwahlanganise thetha, iwona bekhuluma. So ukukhuluma iBhayibheli angaze ngisho lutho. So ke ilento efunakalayo ke izwi liyaphilisa. Yikho uPetro wathi kuJesu, Nkosi masisuka kuwe sizoyaphi ngoba mazokuphila kuwe. So ekhaya lakho zifundela iBhayibheli, musulifundelwa ngesonto ususecaweni umfundisi. Nika ithuba uthatha iBhayibheli ulifunde, uthandaze, uthatha iBhayibheli ulifunde, uzolizosethetha nawe uMoya Ongcwele sekutshele hayi la kunje. Hawu kanti sengiyakwazi ukukhuluma nami uNkulunkulu angiphendule. uNkulunkulu akayena okwamfundisi, uNkulunkulu wethu sonke. So siyafundisana siya kanjani kuNkulunkulu ukuze nami akhulume nami nawe akhulume nawe ngoba wethu sonke kwaphela nje. Hayi lokhu yokukhokhozela enye indoda, awumfundisi awungithandazele, mfundisi ndifuna ukuthi umfundisi oqeda ukwenzani. Ngoba umfundisi uyafana nawe ungaba umfundisi xa uThixo ekubiza.
manje iyafana le. So uNkulunkulu wethu sonke asiziyeleni uNkulunkulu bafowethu. Mina ngizonika indlela yokuya kuNkulunkulu ukuthi mina ngiya kanjani angiphendule nawe yenza lento engiyishoyo uzombona uNkulunkulu ekubusisa. Ngakho asiyeke ukuthemba abantu asithembe yena. Bengisachaza ukuthi uNkulunkulu kusethatha amandla wani kuJesu. Sesithemba uJesu manje ngoba kunikezwe yena amandla. Ngegama lika Jesu konke kuyenze. Uma ufunda uJohn 14:14 uthi noma yini enicela egameni lami ngolwenza. Uma ufunda uJohn 15:16 noma 17 uthi konke enicela egameni lami uBaba uyokwenza. So either kwenziwe uJesu uqobo lwakhe noma kwenziwe uyise, but into esicela egameni lika Jesu sizoyithola kwaphela nje. Inkinga yethu asifuni ukucela egameni lika Jesu. Inkinga yethu sicela enganeni zethu, sicela kubaba bethu, sicela kubafowethu, uyasebenza umfowethu, hawu mfowethu ngilambile la nginakudla. Kana uneyinkinga zakhe. Ake uyeke ukufuna into kumuntu kusukela namhlanje. Ukubona uThixo ekusampulele kwenzela izinto ufune kuyena. But ngaphezulu kwakho konke yiba ngohlanzekile, ube ngongcwele, ungasenzi isono. Ngoba isono esiwudonga. Mawufunda uIsaiah 59:1 and 2. Isandla sika Jehova sifinyeziwe ukusindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuthi ezwe. Kodwa ububi bethu obuvimbile sizivimbele ngobubi bethu diliza izono zakho. Izono ziyavunywa. uJesu uyavunywa ngoRoma 10:9. Bese uyakwazi ukuzikhulumela naye. Hayi uzikhulumele naye. Uxoxe nje. Yazi ukuthi ngibuka ukuthi abantu abangizwa bangikho. Uyaxoxa noNkulunkulu njengoba ngikhuluma nani nje. Aniphendulane umethandile efike efuna niphendulane. Mayithanda kutshela khona abese yithulela. Uthi uyambuza manje kanjani lokhu Nkosi? Avalela. Kodwa uzwile ukuthi uyena uhambe yokwenza impendulo bese uyayithola le ukuyifuna. So wenza into ayithandayo kodwa uyakwazi ukukhuluma nomuntu. Sikhuluma ngikhuluma nje nixoxe naye. So ke ngiyacela ke nonke ukuze nifike kulelo zinga kulula ibangcwele phambi kaNkulunkulu umlalele uyeke ukuthemba abantu ubusisiwe themba kuJehova. Ngicela sithandaze. Baba egameni lika Jesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga ngale nkonzo, siyabonga konke osenzele khona. Nanti ibandla lakho, namba abantwana bakho, abanye basuka kude le ezweni lase Eastern Cape beze la abezile kumuntu beze kuwe Nkosi bafuna izwi lakho. Ngiyacela Nkosi babusise. Abanye basuka endaweni ezikude khona la eKZN naseGoli noma ikuphi babusise Nkosi ngamunye. Sibusiso sakho Nkosi basithole. Namhlanje usifundisile ukuthi masethembe wena uzokwenza. Awezenza izinto ngoba asibhanqa nezinto sinamanye amathemba. Sisizeke Nkosi sithembe wena owasidalayo, wena owasibumbayo, wena onenhloso ngokusibumba kwethu. Busise umndeni walapha ekhaya. Busise umama uNtshatsha lapha ekhaya. Ngiyakhuleka Nkosi okwazile ukuthi asimeme sifike Nkosi ukukhuluma izwi lakho kusizakala abantu abaningi. Ngiyazi wena Nkosi ushilo kumaHebheru 6:10 wathi awusiya uNkulunkulu ongalungile ukuba ukhohlwe imisebenzi esiyenzile siyenzela abangcwele bakho. Ungakhohlwa ke Nkosi umsebenzi owenziwe umama walapha ekhaya bebambisene nosisi wakhe. Siyacela uNkulunkulu wami ubabusise isibusise esikhulu sibe ngokuthi mabedlule emhlabeni bangene ezulwini bathola umqhele wabo wokulunga ngoba lenkonzo siyazi izohamba indlela ende ukusiza abantu bangene ezulwini. Bonke ke abalalelile bapha amandla Nkosi ukuthi balenze izwi lakho kungabe ukulalela kuphela. Busisa kube yilona loyo ofikile. Busise nomndeni wakhe ukuthi Nkosi usindiswe uma enomndeni ongasindisiwe bazane nawe kube yikhaya elibuswa uwena. Sibusiso sakho sihlale Nkosi phezulu kwalona loyo manje. Sicela konke lokhu egameni elinamandla lenkosi yethu ephilayo uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga ke. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Sesifikile ke emaphethelweni enkonzo. Ngiyafisa noma ngathi ngiyafisa
sengize ngathi ngiyafisa, hayi ngoba ngifisa kodwa bengishilo ngathi ngihlezi phansi uzokhuluma ongcwele ngomzimba wami. Kuthiwa mangimthandazisa abathandayo uRoma 10:9. uRoma 10:9 abangawazi izwi leli lokuvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Mawumvuma ukuthi uyinkosi uyasindiswa, kusho njalo Roma 10:9. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi wamvusa uNkulunkulu kwabafileyo, uyasindiswa. Uma ukholwa ngenhliziyo kuba ngokulunga, uyamvuma uJesu ngomlomo wakho kube ngokusindiswa. Leselelesi samvuma sathi Jesu uzongikhumbula embusweni wakho, wathi namhlanje ngizoba nawe. So ke umkhuleko lo ukuvuma uJesu esimvumayo kaningi ngosuku noma ikangaki, ngoba sisindisa usuku nosuku. Noma usindisiwe noma usindisiwe, uma uvuma uJesu kuhle kuwe lokho. Ngoba sazi bazalwane sohamba nini. Mhlawumbe nje wasihlukana nje la ngiyadina mina ukunibona bese ngizoyenza lo mfundisi ubeshumela okudina usehambile. Kodwa ngoba ngizobe nami ngithandazela uRoma 10:9, nowazi ukuthi ngisekhaya ezulwini. So ke ukuvula izulu, ngiyafisa ke abathandayo basukume sithandaza uRoma 10:9 bese ngiyanikhulekela bese sengiyohlala phansi ke sengifike lapho lokho ebengiphathisile. Khethe yakho ngoba indlela zimbi. Khethe yakho sizandla-ke nishemva wami. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, uphathe umndeni wami, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ukunikhulekela ke nisamile nje Baba, egameni lika Jesu ophilayo nalibandla lakho Nkosi, sesithandazile abaseRoma 10:9. Ngiyakhuleka Nkosi kuba ungcwelise kube yilona loyo ngegazi lakho. Ushilo kuIsaiah 1:18 wathi noma izono zibomvu njengobende ziyoba mhlophe njengeqhwa. Ngikhulekela nabagulayo mabekhona manje la, ngiyabeka isandla sakho Nkosi phezukwabo baphilise. Usahamba emhlabeni wabeka isandla phezu kwamkhwekazi kaPetro wasinda. Ngiyacela Nkosi namanje beke sakho isandla esinamandla, isandla sakho sokunene sokulunga kubogulayo manje, asinda aphiliswe, afakaze kwabanye noma ngelinye ilanga noma ikuphi athi ngasinda kukhulekwa ngibekwanga zandla ngoba senkosi uJesu isona sahlala phezukwami. Uyazi ke ilona loyo abanye banamahlala khona, abanye ngenxa yeminyaka madola wasavumi. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba ubaphilise. Ushilo wathi ubuyisa ubusha bomuntu njengokhozi. Yenza ke izwi lakho phezukwalona loyo kusuka ugula manje. Babusiseke isibusiso sakho sihlale phezukwalona loyo uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga ke ngibuyisela ke kumphathi wohlelo.
Asusizono zami ahlanzekile akhona amandla Asusizono zami